ivesi leshumi nesishiyagalombili. Kwasuka oyisikhulu wambuza ethi, mfundisi olungileyo, ngiyawukwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Ujesu wathi kuye, ungibizelani uthi ngilungile na? Akukho olungileyo munye kuphela, uThixo. Uyayazi imiyalo yokuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungaqiniseli amanga, dumisa uyihlo nonyoko. Wathi, lokhu konke ngikugcinile kwasebusheni bami. Ujesu sezwile lokhu wathi kuye, usaswele into yinye, thengisa ngakho konke onakho, ubabele abampofu, khona uyakuba nemfuyo ezulwini, uze ungilandele. Ekuzwile lokhu wadabuka kakhulu, ngokuba wayenemfuyo eningi. Ujesu wambona edabukile, wathi, yeka ulukhuni kwaba nemfuyo ukungena embusweni kaThixo. Kulula ukuba ikameli lingene entunjeni yosungulo kunokuba ofuyileyo angene embusweni kaThixo. Le ndaba engiyifundayo iyadabukisa kakhulu uma uyibukisisa eduzane. Lo muntu uyabonakala ukuthi kwakumuntu oziphethe kahle, wayehamba kahle kakhulu ekuphileni kwakhe ngomthetho kaMose. Wayecabanga ukuthi uphelele, njengabantu abaningi nje okuyayi ukuthi mayehamba kahle angaboni ukuthi konje intoni engamvimba ukuba angene kulombuso esiwusebenzelayo. Wathi mayebona uKristu esezwile mhlawumbe kukhulunywa ngaye, wabona ukuthi lo muntu ukhuluma kahle, ukhuluma ulimi lokuya ezulwini. Uma esephambi kwakhe uthi, Nkosi elungileyo. Ujesu wayesembuka lo muntu, wamthanda, into enkulu ke leyo. Uthi mayesemthanda uthi, hawu, usholani ukuthi ngilungile? Akekho olungileyo lapha emhlabeni, uThixo kuphela. Akwangamdumaza lo muntu, wabona ukuthi lo muntu uthunywe ezulwini, nokukhuluma kwakhe kuyezwakala, akaziphakamisile. Uthi ake ngibuze, ngisasweleni ukuze ngingene kulombuso okushumayelayo? Ngoba lo mbuso owushumayelayo yiwo lo mbuso owawushunyayelwa nguJohane. Uthi ake ngibuze-ke ukuthi la kule mthetho emincinyane esayinikwayo ngesandla sikababa wethu uMose, ungaphi kwayo wena na? Uyayibala-ke uJesu yonke njengoba eyibala, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga,
dumisa uyihlo nonyoko uthi ke lo muntu kwasekuzalweni sele kungaba khona ngikucinile konke lokho uthi ke uJesu ngiyabona ubuhle bakho buyakhombisa ukuthi ngumntwana oziphethe kahle ngokomthetho kodwa ngibona isimanga lapha ngaphakathi kuwe khona imfuyo uyabona ke usalelwe into yinye ba dayise yonke lemfuyo onayo bese wabela abampofu lokho ozokuthola bese uyayishiya yonke lento uyaba nemfuyo ezulwini uze kimi ungilandele wayesiyadumala lo muntu ubuhle bakhe bafiphala akabe sakhazimla njengasekuqaleni inhliziyo yakhe iyashona phansi wadumala hawu kanti kulukhuni kangaka ukuya kulomzi esibizelwe wona okuthiwa ukhazimla ngaphezulu kwelanga nenyanga wayesembona uJesu ukuthi lo muntu sefile manje uphelile ayikho indaba yakhe ngeke usenza lutho ngayo uyadabuka uthi yeka kulukhuni ukuba umuntu onengcebo angene lapha siyakhona uthi uyabona ikameli leli ikameli ke isilwane esinento lapha emhlane eyigquma enkulu engaphezulu kwelunda lenkomo uthi leso silwane singangena embotsheni yenalithi siye siphume ngale kunokuba umuntu onengcebo angene lapha siyakhona manje ke sesiney'nsukwana silapha phezu kwentaba akukho lutho ebesilihlalele besikhonza uNkulunkulu ngakho konke athe asimkhonze ngakho abanye bangabala sivunulile sasina sanikela sasebenza ikhona imisebenzi esiyenzile senzela uNkulunkulu manje ke kuloku kwenza kwethu okuhle kangaka nokufanelekile nokulindelekile kubantwana bakaNkulunkulu kubantwana abalandela uShembe uma efika uShembe malapha phambi kwethu esibuka sonke ngabanye angafica mfuyoni lapha ngaphakathi kithi engabonwa ngamehlo eyaziwa nguwe nje wedwa ukuthi makuthiwa gudluka kulokhu ubheke phansi nawe udumale njengalensizwa eyadumala yini wena okuye kuthi makuthiwa yehlukana nalokhu uNkulunkulu akakufuni lokho bese ubheka phansi ubone ukuthi awu kanti la umzi esibizelwa wona mina ngeke ngingene ngoba anginakwehlukana nalokho kukhona ningaphakathi kuwe okuzothi lokhu kukhonza kwakho okungaka ozinikele usuka ekhaya uze kuNkulunkulu bese kufika lapha kufiphala khona bese kufika la kuthiwa khona yeka kulukhuni ukuba umuntu onalokho angene embusweni kulula ukuba ikameli lingene embotsheni yenalithi kunokuba wena ungene lapha siyakhona uma nikhonza uNkulunkulu noma niyathandaza ngiloku nginikhumbuza noma niseyigcaweni kaNkulunkulu ningakhohlwa ukuthi uma nivunule nisina aninodwa uNkulunkulu uphambi kwenu
ulindele ukuzwa emthandazo engaphakathi kweinhliziyo zenu. Ma usesigcawini usina, usuke ungasineli laba abantu abakubukayo. Ungasina nje noma ungabukwa umuntu. Ngoba uNkulunkulu lo enimkhonzayo uyena lo esisuke simvunulela. Awunakuvunulela uNkulunkulu busufika esigcawini usinela abantu. Akunakwenzeka kanjalo. Manje ke yini leyo oyawuyibeke phambi kaNkulunkulu. Nkosi namhla ngiyavunula ngesicawini. Ngisize ungipha amandla. Nginalo umthwalo nalo mthwalo.